Baka Kenwang. Kinuna nagtultuloy lahat na ito nga isa-isayang katda apan dalang ipakamo iti opisina da. Iti damag na ilyan sinungbatan ni Senator Ping Lacson dagiti imununan nga banat ni Senator Amy Marcos kontra Ken Kuana. May naigti panangidaulo na iti Senate Blue Ribbon Committee. Karaman kadagiti sinungbatan ni Senator Lacson dagiti insulto ni Marcos may papanti seksualidad na ken ti kinunan nga pananglaped iti komite na iti panakadakamat ti sumagmamano nga individual bayat investigasyon ti flood control project. Kinunan ni Marcos kaskameng ti komite kinunan nga ni Marcos kaskameng ti komite ket nawaya nga tumabuno kadagiti hearing kinagsaludsod. No pay kasta sanmet daytoy nga timabuno kadagiti napalabas nga committee hearing. Kasungbat na pay inawis ni Lacson kini Marcos nga tumabuno ti hearing into Lunes Enero 19 nga sadyay may kantinananay nga oras tapno agsaludsod. Agtultuloy ti panakaidandanon kada kayo ti detalye dagiti damdamag. Dito'y pelang tirad pas damdamag agsapa. Nang isayang kat iti defensive driving ti road safety ti Land Transportation Office wenno LTO Region 1. Kadagiti upat apulo akamang ti Bureau of Jail Management and Penology wenno BGNP ti San Fernando City Jail iti Enero 14 iti daytoy nga tawen. Daytoy ket mayanurot ti direktiba ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ken ti panang tarawidwid ti Department of Transportation ken Land Transportation Office wenno LTO iti panangimaton ni Regional Director Glorioso Daniel Z. Martinez. Paset daytoy ti agtultuloy nga advokasya ti LTO nga kitain ti seguridad iti kalsada responsable nga panagmaneho ken panangliklik iti aksidente nang runang kadagiti uniform personnel nga masansan nga dayti kalsada gapu kadagiti trabaho da. Nataming ti seminar dagiti napapatig nga banag kas kumay ti prinsipyo ti defensive driving dagiti linteg ken regulasyon ti trapiko umno nga panangtaming ti disgrasya ken may pardweng nga galad dagiti driver. Impaganetget ni Regional Director Martinez ti kinapateg ti disiplina panakaamu ken responsibilidad iti kalsada nang runa ti biyang dagiti kaming ti gobyerno ken dagiti uniform personnel tapno agserbida nga modelo iti publiko. Nagyaman met dagiti partisipantes manipod ti BGMP ti naisayangkat nga seminar binigbig dapay ti kinapateg na kanadagda nga panakaasa ti amuda may papan iti panagmaneho. Kabayatan na iti sabali pay nga damag na ilyan nagpanawagan ti Department of Tourism Bicol Regional Director Hervey Aguas ken Department of Information and Communications Technology Bicol Regional Director ASEC John Vincent Manuel Gaudan ti umno nga panakausar ti social media kalpasan ti viral nga video nga pinataod ti AI nga mangipakpakita ti sanapudno nga kasasaad ti bulkan mayon. Sigon kini Regional Director Aguas ti fake news ket mangpataod ti buteng kadagiti turista ken lokal nga umili nupay agtalinaid nga sinulukat ti turismo iti albay para kadagiti mayat nga makakita iti kinapintas ti bulkan manipod kadagiti natalged nga lugar. Kabayatan na impaganagget ni Gaudan ngagtultuloy ti panakitinulong ti DICT kadagiti daddu mga hensya tapno masigurado nga pudpudno a report a may danon ti publiko. Ilawlawag ti gobyerno nga iti sidong ti alert level 3 na inget nga may parit ti siserek iti 6 kilometer permanent danger zone bayat nga agtaltalinaid nga normal ken nornos ti amin nga operasyon iti transportasyon iti rehiyon. Indagadag dagiti opisyal iti tunggal umili ngagbaling nga responsable ti panangibinglay iti informasyon ken mga lalaeng kadagiti update manipod kadagiti official pages ti PhilVox, Office of the Civil Defense ken lokal na gobyerno
tapno agtalinaed ti naurnos ken kinatalged. Sa balipay nga damag, dito'y pala ang tirad pas damdamag agsapa. Nang TED, ti traditional nga New Year's call, ti Department of Interior and Local Government, ti bureaus, bureaus, ti Philippine National Police, Bureau of Fire Protection, ken Bureau of Jail Management and Penology, kini Gobernador Jerry Singson ni Dinero 13, 2026, iti Provincial Farmers Livelihood Development Center. Panggip dahito nga tradisyon ti panangipay ti pamadayaw kadag iti commander ken panang papigsa. Ti titinulong ken panagkaykaysa ti nagbaitan dagiti ahensya. Nagyaman ni Gobernador Singson iti PNP, BFP ken BGNP. Iti kapada nga dedikasyon ken nasaknap nga panagrigeta nga mangtaginayon ti kinatalged seguridad ken epektibo nga safety management ti entero nga probinsya. Adapay tinasong aktibidad da Vice Governor Ryan Singson, opisyal ti probinsya ti National Police Commission para ti Ilocos Sur ni Attorney Japet Maningding, Direktor ti probinsya ti Opisina ti Pulisya ti Ilocos Sur Police Colonel Agosto M. Asuncion, BGMP Ilocos Sur Administrator ti probinsya nga ni Jail Superintendent Hermenegildo B. Rivera, kini Provincial Fire Marshal Police Superintendent Ramil Borja. Kabayatan na, kayat ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ti napartak nga panakaibangon dagiti baro nga pasdek nga dadakkel nga public hospital kaspaset ti Legacy Hospital Project Administration. Sigon kini Public Works Secretary Vince Dizon, imbilin ni PBBM ti DPWH nga siguraduen ti napartak ken di kalidad nga panakaibangon dagiti pasilidades para ti Philippine Children's Medical Center, Philippine Cancer Center, Philippine General Hospital, ken National Kidney and Transplant Institute. Kinuna ni Secretary Dizon nga manamnama nga malukatanen ti 8 nga kansaran nga baro nga pasdek ti Philippine Children's Medical Center inti no Hunyo idinto nga ti umuna nga 20 nga kansaran nga pasdek ti Philippine Cancer Center ket manamnama nga lipas inton sumaruno nga tawen. Inayon ti sekretaryo nga impanamnama ti presidente ti umdas nga pondo tapno mapadaras ti panakaibangon dagiti kanayunan nga pasdek dagiti dadakkel nga ospital ti gobyerno iti Metro Manila. Manamnama nga may lipas sakbay iti tawen 2028. May palagip nga panggip dagitoy nga proyekto nga pasayaten dagiti medical nga serbisyo, mapalawat ti kapasidad ti ospital ken mapapartak ti panagimbag dagiti pasyente. Kabayatan na ti pakasaritaan ti Philippine Herbal Medicine nga pito-pito. Isu ti kaunaan nga mapagtalkan nga epektibo ken traditional nga dang nga mangagas kadigitintay saksakiten. Idi ti pito-pito ti pinaka-epektibo nga herbal ket narigat a masapulan nga kumpleto. Masapol nga lingtaem paborkam ken inumen tapno maagasan dagiti naduma-duma nga sakit. Itan addan iti herbal capsule na. Ti pito-pito ket addan iti kapsula pinapartak ti panaginom pinadaras ti epekto. Mas nabilbileg ken kabaylanen ti panakaagas dagiti marikrik na. Ti Mailbed pito-pito herbal capsule ket maysa nga 8-in-1 herbal capsule nga napagtitipon ti bileg ken laing na. Red alingatong santon mangustin epektibong serpentina panyawan makabuhay, turmeric wenno orange nga laya sambong banaba lagundi. Isu nga para ti natural nga proteksyon, prevensyon, solution ti problema. Iti nangatong nga kolesterol, uric, creatinine, sakit ti puso, kidney, dalem, bara, lumlumteg, wenno bukol-bukol, bato, kanser, napartak amabannog, ken maawanan pigsa, wenno agkakapsot. Agusar ti pito-pito, herbal capsule, mamitlo ti kadaldaw, sakbay, wenno kalpasan ti panangan. Sa pito-pito plus herbal capsule, katawan ay protektado, kalusugan ay garantisado. Dagiti produkto ti pito-pito, herbal capsule, herbal coffee, ken herbal oil.
Magatang yun dagitoy, kadagiti suki yung nga butika. Ititago din Ilocos Sur kay JT Pharmacy, Aloha Pharmacy, ken Borje Pharmacy. Iti Santa Cruz, Ilocos Sur, Premels Pharmacy, Parmasya Monlaysame, ken Carilin Pharmacy. Iti Santa Lucia, Ilocos Sur, Agasco Pharmacy, Premels Pharmacy, ken Archangel Drugstore. Iti Candon City, Clemens Drugstore, Butika Liwayway, Carl Brills Drugstore, St. Peregrine Pharmacy, Lucky Med Pharmacy, ken Jerimodes Pharmacy. Iti Santa Maria ken San Esteban, Aprayals Pharmacy, ken iti Santiago, Ilocos Sur, Kalugaran Pharmacy. Adupay nga detalye dagiti damdamag dito ilang tirad pas damdamag agsapa idanon mi kada kayo kalpasan dagiti pakamo. Asawa ko, she bring medical services closer to the people. And so for the last week or so, the Lab for All team went to different municipalities. They went to the municipality of Quirino, municipality of Cervantes, municipality of Santa Cruz. There were over 3,500 patients that received medical services. Dapat dito sa Candon, pero sabi ko ng mayor yung sa iba na lang kasi set na daw sila sa Candon. Libreng laboratorio libreng konsultasyon for all, at libreng gamot para sa lahat. May isa kami nga napili. Dakal unay nga tulong daytoy, ta libre amin. Ang laboratory, x-ray and everything, pati dental. And of course, the agas. Nasaya at med sir ta natulungan da kami nga marigrigat adumot tin na iparanod na kanyame. Libreng laboratorio libreng konsultasyon for all. Very grateful kami iti opisina ni Congresswoman Christine iti panakay-prioritize ti Quirino. And grateful kami mutlang iti opisina ni First Lady Liza Marcos. Siyempre, siguro amuda nga mas kailangan mi dito ngamin iso nga inpaigda dito yan. Considering dayjay ni biyahe ngamin. Iso nga, thank you very much. Thank you very much. Namin sa inyo pangangalagang pangkalusugan sa bawat isang Pilipino. And thank you also to especially for the Love for All program spearheaded by our First Lady of the Republic of the Philippines, Luis Araneta Marcos. We thank her na she chose Candon for, and of course, yung Love for All program natin, it started last Thursday, and we thank them na yung medical services at least napadala ulit through the Love for All program. Unay inyag ito ni First Lady na ito Love for All. At makita tayo mati kaaduti tao nga may parati dato yung programa na medical mission kan adu pa kita other agencies, national agencies nga may makipagtulong pa kiti programa da. Ang motivet nga dati nga programa na apo ket adu iti matultulungan na ket naswerte tayo ta dito met probinsya ting Ilocos Sur nang rona dito sudad ti Candon ti napili da nga aramiden dito Love for All. So adu manen iti kaprobinsyan tayo nga matulungan no panggep ti nga serbisyo iti gobyerno.
na mag-yosi o mag-bake, quick ka na before it's too late. Don't fool yourself with smoking or with vaping, call sa quit line 1558. 1558. Huwag magpaloko, huwag magyosi, huwag mag-vape. Siguraduhin healthy ang inyong pamilya dahil bawat buhay mahalaga. Let's wander Baguio's Evergreen Parks. Baguio's high altitude makes it the ideal habitat for the silent. Plus a rich and varied flora. Go park hopping all you want. One thing's for sure, the views are always breathtaking. Hop on to your next virtual tour. Our teams who will be competing on Tuesday. Jerry Eagle, Joe Standerton, Choco Mocho, and Rojas. Agtultuloy, ti panakailandanon, kada kayo, ti detalye, dagiti damdamag, dito'y tirat pas damdamag agsapa. Itinete agundaway, alawatin tayo ti may isang live report, manipod tirwar. Partner Ronald, naimbag nga bigat mo, partner, go ahead. Yes, thank you very much, partner Jerry. Dati man partner na restar wanted na tao sa Jay Lubo, Batangas. Agaro palas 4-5 iti di Malog Kalman. Babaeng kadagiti operating units iti Litida Municipal Police Station. Akusado partner may isa babae 28 anyo sa unang nasawa at taga-Lidlida, Ilocosur. Na-restart akusado babaeng ti Bilag Tiwaran Novares. Maiga po iti panaglabsing ti Article 318 iti Revised Penal Code. Dito ikat na rekomendaan ng siyansa ti 5,000 pesos mutlang ini. Ti akusado kataday tatan iti custody ti Litida Municipal Police Station. Kabayatan natin sa Bali Pedamag, ipanaka-restar pa iti wanted na tao, agaro pala sa 11:45 ibigat Kalman sa Jay San Jose del Monte, Bulacan. Babaen kadagiti operating units iti 101st Maneuver Company, iti Regional Mobile Force Battalion 1 kas lead unit, kadwada dagiti kamong CIDG, Abra PFU, Regional Intelligence number 14 PIT Abra, Regional Investigation Abra, San Jose del Monte Municipal Police Station. Sa akusado may isa babae 36 anyo sa sawaan at taga Marilao, Bulacan. Dagito ikat na restarda ba iti akusado babaeng ti Bilag Tiwaran Novares may gapo iti kaso nga estafa na imaldit under criminal case numbers 8988 ana rekomendaan nga piyansa iti 18,000 pesos para ti temporaryo apan nakawaya-waya na. Kaya akusado kat na ipan iti CIDG Abra Provincial Forensic Unit dito ikat ma-turn over iti warrant of arrest manipod iti naggapuan na nga korte. Iti sabali pa'y damag partner temot parte na iti La Union dahito'y napasamak nga panang-aresto iti may isang tao agaro palas 4:20 iti Malam Kalman sa Jay Santol, La Union. Babaeng kadagiti operating unit iti First La Union Provincial Mobile Force Company kas lead unit
Caduada de Gidikamon to San Juan Municipal Police Station, Santol MPS, Bacnotan MPS, La Union Provincial Intelligence, kan TS Regional Mobile Force Battalion 1. May sama na babae inaarestar sa 61 anyos so Balo, Jables, sa residente ti Santol, La Union. Naresto na ito, ikababayan itibilog tiwaran operes, may ikaputi kaso of perjury, estafa, through falsification of public documents, kan fraudulent claims section 24 TRA 6948. 18,000 pesos sa itinirekomenda pagpiansa, iti akusado para iti kaso a perjury, 36,000 pesos para iti kaso ng estafa through falsification of public documents, kan 3,000 pesos para iti kaso ng fraudulent claim section section 24 TRA 6948. Akusado kat daytatan iti custody iti San Juan Municipal Police Station iti probinsya ti La Union. Para tinamdamag ang sapa, Ronaldo Coyayonon, Tirat Fast News. Thank you, partner Ronald. Kada kitang damdamag. Kabayatan na, amuan tayo ti sasaaden ti panawen iti daytoy nga agsapa. Our near the center o malapit sa gitna ng bagyo, samantalang ang kanyang gustiness ay umaabot pa rin po sa 80 kilometers per hour. At sa ngayon, base sa ating latest data, huling nakita ang kanyang sentro sa layong 430 kilometers silangan ng Maasin City, Southern Leyte. At mabagal pa rin itong binabaybay, mabagal pa rin ang kanyang pagkilos at binabaybay nito ang karagatan sa silangang bahagi ho ng Kabisayaan. At ang kanyang direksyon ay north-northwestward. Based na rin po sa latest na track na ipinalabas po natin ngayong 5 a.m. bulletin. So makikita nga po natin na sa susunod na 2 hanggang sa 3 araw ay pahilagang kanluran ng kanyang track o pagkilos. So papalapit po ito sa landmass. We're still expecting na ito po ay lalapit sa landmass. At ang possible closest approach po nito sa Eastern Visayas is by Saturday o bukas po yan. And then possible closest approach naman niya sa eastern part ng Bicol ay sa Sunday naman. So sinasabi po natin close approach dahil ang ibig sabihin po niyan, posible na manatili sa karagatan ng kanyang sentro pero yung diametro niya ay mahahagip yung malaking bahagi ng Eastern Visayas at Bicol. Kasi kung makikita nga po natin, dito po sa mapa, ito po yung kanyang track at ito rin po yung diametro ng bagyo. So if we will project it alongside the track, ibig sabihin sa mga susunod na araw po ay mahahagip at apektado ang ilang bahagi ng Caraga Region, ang Eastern Visayas at ang malaking bahagi ng Bicol Region sa mga susunod na araw. So importante po na alam po natin at updated po tayo sa tropical cyclone wind signal na nakataas sa ating lugar. So it's also important to note na posible pa rin ho yung landfall scenario, lalong-lalo na po kung pumihit pakanluran o westward shift yung itong track po ng bagyo. So mas maganda po maging updated or mag-monitor sa magiging updates ng Pag-asa. As long as nakapalobang yung lugar dito po sa tinatawag nating cone of uncertainty or cone of probability, ibig sabihin ay pwede pong dumaan mismo ang sentro ng bagyo dyan. Samantala, by Sunday afternoon onwards, ay nakikita naman po natin na magno-northeastward itong bagyo. Ibig sabihin, pipihit pa silangan naman ho, pa northeastward yung kanyang track dahil nakikita po natin posible na sumama po ito sa trough na nasa kanang bahagi ng bansa. Pero dahil eventually ay hindi naman din po ito, kumbaga bibitaw din po ito doon sa trough, so iikot o maglulup po itong bagyo. So far sa ngayon, yan po yung nakikita nating projection. Pero dahil malayo pa po ito, it's still beyond the 5-day forecast period. Ang ibig po sabihin yan ay may mga kinoconsider pa tayong uncertainties. So mataas pa yung uncertainty niya. So ang pinakamainam ay mag-monitor po sa magiging update ng Pag-asa. And rest assured that we will continuously give updates, lalong-lalo na po pag malapit na po ito sa ating landmass. So sa ngayon, signal number 1 pa rin na nakataas sa eastern portion ng Camarines Norte, sa Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, eastern portion ng mainland Masbate kasama na ang Ticao at Buris Islands, northern Samar, sa Samar, eastern Samar, Biliran, northern and central portions ng Leyte, eastern portion of southern Leyte,
sa Dinagat Islands, Surigao del Norte at Surigao del Sur. So ito po yung mga lugar kung saan ay makakaranas po ng mga pagulan. Lalong-lalo na po sa araw na ito, mag-start po talaga yung mga malakas din na pagulan sa silangang bahagi ng Kabisayaan, Caraga Region, maging sa ilang bahagi pa po ng Kabikulan. So kasama dyan or kasama doon sa impact ay ang mga pagbugso po ng hangin na pwede pong umabot hanggang sa 61 kilometers per hour na lakas ng hangin. So mag-ingat po dahil delikado at paminsala po yung ganong klaseng hangin o lakas ng hangin. Samantala, ito naman yung mga lugar kung saan ay wala po tayong signal dito pero posible din makaranas ng strong to gale force winds dahil naman sa epekto ng amihan. Dahil aside from Tropical Storm Ada, meron din tayong umiiral na amihan sa northern at central Luzon. So sa hilagang bahagi ng ating bansa ay may amihan at nakakaranas pa rin ho ng mga pamisa-misang pagbugso ng hangin ang Batanes, Babuyan Islands, Ilocos Norte, Eastern Isabela, sa Aurora, Calabarzon, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Romblon, Marinduque, Cuyo Island, Bicol Region, Visayas, Caraga Region at Davao Oriental. Bukas naman ay pwede pa rin itong maranasan sa Batanes, Babuyan Islands, Ilocos Norte, Northern at Eastern Mainland Cagayan, Eastern Isabela, Aurora, Calabarzon, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Romblon, Marinduque, Cuyo Island, Bicol Region, sa Visayas at sa Caraga Region. Samantalang sa Saturday or by Saturday, sa Batanes, Babuyan Islands, Northern and Eastern Mainland Cagayan, sa Eastern Isabela, Ilocos Norte, Abra, Aurora, Calabarzon, Oriental Mindoro, Romblon, Marinduque, Bicol Region, Visayas at maging sa Caraga Region. As of 5 a.m. today, in effect pa rin ang ating weather advisory sa malaking bahagi ng ating bansa. So, possible ang 50 to 100 millimeters of rainfall po dito sa northern, dito sa Catanduanes, Sorsogon, Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte, Dinagat Islands, Surigao del Norte, maging sa Agusan del Sur. Habang possible din ng 100 to 200 millimeters of rainfall dito sa northern at eastern Samar. So, especially dito sa northern and eastern Samar, malalakas na mga pag-ulan na talaga ang ating ina-expect sa araw na ito dulot ni Tropical Storm Ada. And then, of course, sa Catanduanes din, sa Sorsogon, may 50 to 100 millimeters of rain na tayo for today. Sa Samar, Biliran, Leyte, and sa natitirang bahagi pa ng Eastern Visayas, maging dito sa Agusan del Norte at Surigao del Sur. So, mga localized flooding ay ina-expect po natin dahil lalong-lalo na po yung mga nasa low-lying areas o mabababang lugar at sa mga lugar kung saan ay malalapit po sa ilog. Kung kaya't iba yung pag-iingat at maging alerto po tayo sa mga posibilidad ho ng pagbaha. By tomorrow ay 100 to 200 millimeters of rainfall din sa Catanduanes, Albay, Sorsogon, sa Northern Samar. Habang 50 to 100 millimeters of rainfall naman sa Camarines Norte, Camarines Sur, Masbate, Samar, Eastern Samar, Biliran at maging dito po sa Leyte. Then by Sunday, possible pa rin ng 50 to 100 millimeters of rains sa Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, maging sa Catanduanes. So yan po ay epekto o direktang epekto ni Tropical Storm Ada. Sa ngayon, wala pa tayong gale warning sa anumang bahagi ng ating mga baybaying dagat, although pinag-iingat pa rin natin ang ating mga kababayan na gumagamit ng maliliit na sasakyang pandagat dito po sa northern at eastern seaboard po ng bansa dahil nga po sa epekto yan ng amihan at maging yung presence po nitong bagyong si Ada dito sa silangang bahagi ng karagatan ho ng Kabisayaan at Mindanao. So yan mo ng latest mula dito sa Pag-asa. Ang next bulletin po natin will be issued at 11 a.m. mamaya ho yan. So magantabay po tayo at mag-ingat po tayo. Keep safe everyone. Magandang umaga po. Okay, sila iti latest nga sasaden ti panawan manipod iti Pag-asa. At adupay nga detalye dagiti damdamag dito ilang tirad pas damdamag agsapa idanon mi kada kayo kalpasan dagiti pakamo.
Jerry Nigo, Joe Stanley, Choco Mocho, Pedro Lopez. I'd like to welcome you all to Quezon City. Thank you to the President, Ricky Balog, for allowing us to host the here in Quezon City. My warmest greetings to all the teams who are here this afternoon. Welcome to Quezon City. Let's wander Pampanga's culinary scene. Known as the country's culinary capital, Pampanga is a regular stopover for foodies, where culture and cuisine combine into the unique fusion of flavors of vibrant Kapampangan dishes. You can fill up on the colors alone. There's so much to sample, especially when you're in a foodie hotspot like Pampanga. Find more Filipino flavors in your next virtual tour. Ngayong hapon, binibigyan natin ng parangal ang ating makukulay na float at festival performances noong nakaraang araw ng kalayaan. Dahil ang bagong Pilipinas ay hindi lang tungkol sa pagsulong. Ito rin ay ang pag-aalala at pagbibigay halaga sa ating pinanggalingan. Your creativity, your passion, the spirit that brings depth and meaning to who we are as a nation. Kaya't saludo ako sa inyong lahat. I hope that the spark that you have within you to join these kinds of festivities, that it will never leave. It will never leave your heart, and it will never leave your creative spirit. Because we are not just preserving our culture when we do this. We preserve it for the next generation, but more so, we are living our culture. We are living it proudly and joyfully and meaningfully. Ipakita natin na tayo ang tagapagmana ng tapang, talino at malasakit ng ating mga ninuno. Tayo ang mga bagong Pilipino. Katulad nila, may disiplina, may husay, may panindigan ipaglaban ang kinabukasan ang ating inang bayan. Sama-sama, kapit-bisig, at tulong-tulong ang mga Pilipino para makamit ang isang hangarin. Pilipinas na ligtas at malakas. Humanda ng makilahok sa mas pinatibay na kampanya kontra COVID-19. Sa booster, edukasyon ng susunod na henerasyon, Pinas Lakas. Trabaho at hanap buhay, Pinas Lakas. Kalusugan, Pinas Lakas. Lahat ng komunidad mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao, lalong Pinas Lakas pa.
Huwag nang magpahuli. Sama-sama tayong babangon muli. Magpa-booster na para sa Pilipinas na ligtas at malakas. Sabay-sabay sa booster, Pinas Lakas! Po si Jane Vallejo and I'm graduate of Don Mariano Marcos Memorial State University, and first and foremost gusto ko pong magpasalamat kay Ma'am Congressman Deputy Christine Singson, kasi kung wala po siya, hindi po magiging possible na mukha po namin yung mga allowance namin na parang ganito. We're so privileged po na matanggap namin yung mga ganito. Kasi yung ibang students po, hindi po sila nakakuha ng ganitong kalaki na every semester nakakuha. Yung iba po kasi 5,000 one time lang po yung nila, financial assistance. Tapos kami po, every semester we're so lucky po. Tanga bigat isumuti pangalam anti dagiti scholars, so year in year out malaala da dati allowance nga gaputi CHED because they were granted a scholarship. So congratulations to these 66 students nga amok nga to get a CHED scholarship, ko they're like one of the top students dito yung district tayo for them to get the Tulong Dunong, to be part of Tulong Dunong program of CHED. So congratulations man kada kayo. Lernel Auto Supply Furnitures and General Merchandising. Agla ko tinalaka kendi kalidad a piyesa dagiti lugan kas kumay Toyota, Isuzu, Mitsubishi, Mazda, Fuso ken Jeep. Agla ko na pa iti amin na klase ti baterya kas kumay ti Motolite, Electron, Stallion ken Inner Strength. Dapat ti pilid a Goodyear, Gaha, India, Thailand ken China Tires. Agraman ti interiors da. Dapat ti mulye ken radiator. Gumatangan pa iti motorcycle parts ken electrical parts. At dapat iti aparador, stunted, divider, stroller, double beds ken monoblock chairs. At dapat iti piyes iti Yanmar ken Kubota ken appliances. Masarakan ti main store iti Waigdaya, Quezon City, 077-254-0115. Iti Barangay San Jose, 077-254-0067. Iti San Juan, 077-254-0085. Ken iti Santa Cruz, 077-302-0705. Lernel Auto Supply Furnitures and General Merchandising. Kukuha kanimat matunan. Da Nelson ken Lerma Chowa ken dagitian nakda. Agtultuloy ti panakaidandanon kada kayo ti detalye dagiti damdamag. Dito'y pelang ti radpas damdamag agsapa. Iti deti agundaway sa bali pa nga live report talawatan tayo manipod tiruar. Partner Nick, naimbag nga bigat mo partner. Go ahead. Yes, thank you very much partner Gary. Iti lidlidel ko sir ada ti other wanted person naristo ket dahito ti babaan dahito operating units ti Linigda Municipal Police Station, dati akusado kat agtawon ti 28, resident ti Lidlidda, Lucosur. May basar ti police report, dagiti personnel inaresto dato akusado babaam ti bilag ti Warren Varesa para ti praglabsing ti Article 318 ti Revised Penal Code other disease. Dahiti tadam ti recommended bail na 5,000 pesos. Akusado kat dahiti iti Lidlidda Municipal Police Station. Kabetan na, ada po ito may isang naristo nga may isang individual nga top 10 municipal level
iti alas 6:30 iti January 15 iti Barangay Sagat, Santa Cruz, Ilocosur. At babaam dagiti operating unit si Santa Cruz Municipal Police Station ti akusado ket agtawon di 34 lalaki dahil iti nasawag ket baysa nga Manlalom ken residente iti Barangay Kasilagan, Santa Cruz, Ilocosur. Nabasar iti police report dagiti operating unit inaresto dato akusado babaam ti bilag ti warrant of arrest for violation of Republic Act 9262 dahil ito tadaam ti criminal case number nga 5837 na rekomendaran dahil iti bill nga 120,000 pesos. Kakusado kadaitan ti kustodya iti Santa Cruz Municipal Police Station. Para iti damdamag agsapa, Nick Baruga, Tirad Pasios. Thank you, partner Nick. Kada kita nga damdamag. Agtultuloy pa lang, ti panakaidandanon kada kayo, ti detalye dagiti damdamag, diti tirad pas damdamag agsapa. Nang isayangkat ti Defensive Driving Road Safety Seminar ti Land Transportation Office wenno LTO Region 1, kadagiti 4 nga kameng ti Bureau of Jail Management and Penology wenno BGNP. San Fernando City Jail idi Enero 14 iti daytoy nga tawen. Daytoy ket mayanurot iti direktiba ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kanti panang tarawidwid ti Department of Transportation and Land Transportation Office wenno LTO kanti panangimaton ni Regional Director Glorioso Daniel Z. Martinez. Daytoy iti agtultuloy nga advokasya ti LTO nga kitaan ti seguridad iti kalsada. Responsable nga panagmaneho ken panangliklik iti aksidente. Nang runa kadagiti uniform personnel nga masansan nga dati kalsada gapu iti trabaho da. Nataming ti seminar dagiti napapatig nga banag kaskumati prinsipyo ti defensive driving, dagiti linteg ken regulasyon ti trapiko, umno nga panangtaming ti disgrasya ken may parbeng nga galad dagiti driver. Impaganaget ni Regional Director Martinez ti kinapatig ti disiplina, panakamu ken responsibilidad iti kalsada nang runa ti biyang dagiti kameng ti gobyerno ken dagiti uniform personnel tapno agserbida nga modelo iti publiko. Nagyaman met dagiti partisipantes manipod ti BGMP tinaysiyangkat nga seminar, binigbig dapay ti kinapatig ken adadapay nga panakaasa ti amuda may panggep iti panagmaneho. Kabayatan na iti sabalipay nga damag sinungbatan ni Senator Ping Lacson. Dagiti mununan nga banat ni Senator Amy Marcos kontra Ken Kuana. May naig iti panangi daulo na iti Senate Blue Ribbon Committee. Karaman kadagiti sinungbatan ni Senator Lacson dagiti insulto ni Marcos may papan iti sexualidad na ken ti kinunana nga pananglaped ti komite na iti panangdakamat iti sumagmamanong individual bayat investigasyon ti flood control project. Kinunana nga ni Marcos kas kaming ti komite ket nawaya nga tumabuno kadagiti hearing ken agsaludsud. No pay kasta sa met daytoy nga timabuno kadagiti napalabas nga komite hearing kas sungbat napay inawis ni Lacson ni Marcos nga tumabuno iti hearing inton Lunes Enero 19 sadye nga may kan tinananay nga oras tapno agsaludsud. Iti damag pa lang iti lokal, iti gagem nga mapengdan ti panagraira ti sakit kadagiti aso ken pusa, agraman pa yan ti panagado ti bilang da nga dalang iti langlangalang. Nang isayangkat ti City Veterinary Office ti panagkapun kadagiti aso ken pusa dito syudad ti Candon. Kinuna ni Dr. Clara Layag, City Veterinarian, 78 nga aso ken pusa ti nakapon. Pasit pa yan ti panangaywan kadagiti nasaw nga taraken ken dagiti umili nang runa iti rabies. Malaksid ti Veterinary Office ti moportapay dagiti daduma nga opisina kas kuma iti Provincial Veterinary Office babaeng kini Dr. Donna May Rosario, Dr. Riot Sheni Lay Robinyol, Bigan City Veterinarian, ken daduma pinga veterinaryo tinaduma-duma nga ili pagadalan ken animal clinic ti probinsya. Matnakay siyangkat ti programa ti Barangay Kalawan Covered Court.
Kinunapay ni Dr. Layag ay ti panagkapon kadagiti nasaw nga taraken ket maysa nga programa ti opisina da ditoy Kandon. Naisayangkat da ditoy uray kadagiti napalabas nga tawen. Kabayatan na may naigmet ti panagkapon kadagiti dakkel adingwen kas kumati baboy baka kenuang. Kinuna nang tultuloy lata ditoy nga isayangkat da umay dalaeng wenno mapandalaeng ipakamo iti opisina da. Iti verse of the day tayo, iti daytoy ngagsapa, naadaw daytoy iti Psalm 37 verse 4. Delight yourself unto the Lord and He will give you the desires of your heart. Psalm chapter 37 verse 4. Dahita nga roden, tinakadagup-dagupan, dagiti damdamag, ngayon kamindanon, kada kayo, ti daytoy ngagsapa. Kadwatay nga pumakada ti 693 Radio Tirad Pas ni partner Ruel Larana. Iti DCTV Digital TV adalitan ni Jomari Habab. Dagiti damdamag ng kamindanon kada kayo manipod nga mismo ti newsroom ti TPN ken DCTV. Dahito anak gayem ken kapsatyo Jerry Gabaon mga kaibigan ito numay nga Lunes iti sumarunong nga Domingo. Isumat lang estasyon ti radyo ken telebisyon. Dumanong kami tumanen, kadagiti na dayaw nga pagtaingan nyo. Babay ni Tirad Pas, Damdamag, Agsapa.